Horas marhita. Horas. Duksidung nakiani di bentuk sude bentuk di Parjabaron. Sonari sahak maita tuna manusun Parjabaron. Ibangi dohai ma amang Pak Kenjo lao manusun. Parjolo ma sian osang. Ido. Baru tu namarngi di pahom memana. Baru tu aliang-aliang. Ido. Lima. Baru masuk ma musetu rusuk nagok. Panabol itu pita, panabol. Iya, panabol. Panabol ido. Baru rusuk nagok. Iya, baru rusuk. Iya. Baru duk sidung rusuk. Masuk matu upasuhut. Hati-hati. Iya. Dohot upasuhut. Baru masuk matu soit. Opak biji soit. Iya, ihap birang siamun na, ihap birang dua siamun. Iya. Baru pemuse tu Jabar Nagok manang pohu guarra. Pohu. Ya, opak biji mai dua tus. Habirang dua siamun. Bolo masih patari parah nanon terus bagi dua man noni. Jadi di damang dok dainang salukna akar raja nahumaliang omma cara manusun Parjabaron. Horas marihita salukna. Horas.